Iako je prošlo nešto manje od mjesec dana od posljednjeg profesionalnog pojavljivanja na Wimbledonu ove godine, Novak Đoković je i dalje tema broj 1 sportske javnosti. Kako sada stoje stvari, Novak će nakon propuštene prilike da osvoji Grand Slam u Australiji propustiti još jednu i to na US Openu, zbog COVID mjera koje su na snazi u SAD-u. O svemu ovome otvoreno je govorio australijski teniser John Millman i stao na stranu Novaka Đokovića. Imam COVID. Bio sam u SAD-u i nisam stekao osjećaj da veliki broj ljudi prati ikakva pravila ili preporuke u toj zemlji. I to je u redu, ali onda ne mogu da shvatim zbog čega Novak Đoković ne može da dođe i da se takmiči, napisao je na Twitteru Australijanac. Na njegovu objavu nadovezao se i nemački teniser Dustin Brown, koji je imao drugačiji stav od Millmana. On je rekao da svaka zemlja ima drugačije pravila, zbog čega mu je dozvoljeno da u Njemačkoj slobodno šeta sa pivom u ruci, dok mu u istom trenutku to u nekoj drugoj zemlji ne bi bilo dozvoljeno. Da podsjetimo, kongresmenka države New York i kopredsjedavajući član Srpskog kokusa Klaudija Teni uputila je pismeni zahtjev državnom sekretaru Antoniju Blinkenu i drugim američkim zvaničnicima da se Novaku Đokoviću dopusti nastup na US Openu pod izuzećem od nacionalnog interesa. Novak vredno trenira u nadi da će doći do preokreta i da će dobiti dozvolu da zaigra u New Yorku. Predsjednik Amerike Joe Biden te proslavljeni teniseri Rafael Nadal i Roger Federer nisu se oglašavali ovim povodom.